Kasalungsungan ng campaign events dareng kakandidato King San Fernando, inyang biglang matda in kuryente. Agpang King Spelapco, transformer issue in sangkaning brownout. Ay detalye yung report ng Patricia Mamang. Aranasan ning asahang brownout king pilang parti ning San Fernando inyang bengi ning Domingo, April 27, bandang 10:05 sangkaning problema king temperature sensor ning power transformer king Greenville substation. Agpang king San Fernando Electric Light and Power Company Spelapco, mika aberya king protective device ning winding temperature meter ning transformer. Inya otomatikong mag-shutdown ing pasilidad bilang safety measure. Reti reng apektadong lugal ning biglang brownout. Midami mo naman keti ing SM City Pampanga at ing Robinson Star Mills. Mibalik naman ing kuryente kaya rin ing 11 minutes inya mo pasibayong Milako supply bandang 1:06 PM. Bilang solusyon, in-isolate at binaypass dareng electrical engineer ing mesirang protective relay bangay iwasan nami pasibaywan ing insidente. Regular kanong daralan king preventive maintenance reng transformer ning kumpanya. Mitago niya ing brownout, libutan dareng mikawaning campaign event king Barangay San Jose. Manyawad naman dispensa y Attorney Cathy Diaz, sing spokesperson ng Spelapco king publiko, lakwas na karang miapektuan ng campaign activity. Sinigurado ng Spelapco na gagawan ding ega-ganab ang panatiling matatag ing supply ng kuryente ng election period ang makatuki king mandato ng COMELEC. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.